Jesi okej? Ma nijesam rade na tračnicama. Nije, malo mi je čudno, ovdje stojiš, tučeš taj kamen od tračnice, sidiš u normalnoj robi, nekako mi izgledaš ko da ćeš se ubiti. Ma nije ni ja, samo rade na tračnicama ovako. Jesi siguran? Ma je, samo ovako rade na tračnicama inače. Znaš, ja sam oduvijek htio biti baletan. I, ja mislim, obiteljski posao uvijek bija radit na tračnicama. I sad gledam ovdje tebe radiš na tračnicama, znaš šta? Idem ja s tobom radit na tračnicama. A može? Ma ne, slušaj, vidi, stvarno se ne isplati. Radiš pun kurac vremena, 17 sati na dan, razumiješ i ne zaradiš ništa za to. Ma ne, aj, slušaj, pomoć ti. Daj meni jedan kamen, ja ti pomažem. Istina je u biti da sam se ja zapravo došao ovdje ubit naš. Mislim, ja sam da kad neko bude došao ili kad se neko pojavi ovdje da će mi u biti pomoći, da će možda zaustaviti da se ne ubijem. Sorry, zbija nešto rekao.